Kisio cha Thino sub-location, sub-county ya Kathiani ila thi county ya Masaku vena thina na ti thina ni mathina. Ekali makisioki ni manoetwe nukukilia wasyawo liulu wa uvungulu wa muwo ula wende kwikathia muno muthena kuthi ula ungi. Ndueno nundu yithitwe na maundu maingi muno tumanthiwe security nundu kwikiliwa kwekika kindu etha ikindu kichekika kikoka kikekika kindu kingi ni kana kila chekika kikapwikwa ni kingi junundu kikikie no kukondwani ukeigwa kwekwa undu ukekundwa ni kana andu makulwe ula wiki wosu asu no momeki yasu ko tumanthiwe security na twina wo muno ethi wa ithieta ithie ibeti tukoka ati koswa nyumba na tabika cia ntekoswa mbewa cia na sito na ciana citu yuka iko ni wasimu ikulwa yewa inyat o wai wabana na cio cietwe ni kindu kina wona ibeti twina wo. Maovisa mavolisi ni maleletie kwoko wiani wo makatia ekali a mathinu maminwe ni oani. Ni thina wikumbilile Thino sub-location kubikia bubu amwe manaminie kwendi wa mokava na mamina ukua mwaitu umoa ba musi uyu wala kila kinaminie kwendi wa cheki kanengewa ya kumacha na ndinena nasi ndisi twe munenga suma ile as of the no live awa kiteka na ya most of neto kuandamana tandwa to make sure aki ya kila mundu wa musioni wanengwa kila chake na ya mona ketha madam ula Kathiani ndisi abetwe alipoti kwa uhuru na mboyo na rembo Robert Mbui malikilele nundu tuikwenda tino tuwona ba musio no thuku mundu la mwamukania kwa je itumewa ingendile na ni kindu ketwikie wo munene muno pyu ni mukona kama yeye na ni mukona ndu mokete musio kwa wingi ona sibitali ni tubikiye kuthi na twina wo mwingi muno pyu na twinena kisio kini kikawa maundu mathuku muno pyu kikabikia kwitha andu majwa ni asilia yu andu mabika atatu na wone we wakana na mwana ya wakatano nengeke ni moi we metha me andu atano na kindu chuke yate yawa na nitunetha na subjibu na kindu chuite yawa na mundu kwatia chuka akikomba na ana kiukithela na kithela uti yo mukulia ondu amwe maitu manena etha be undu tutonya kuona security tikabikia kwitha tuisiwe nesa nundu nituminwa na kama no twithiye nituminwa ethi wa muse wakwa akethiwa ikulia kindu bano na njuka ndikwatwa no inye ndithikuwa iwana kokwa katunga kitendo kiki kiwe meli ithe kina atwendesia ona tiyo koma ni wo twiwa tena wo munene muno byo na ni asia otomo wanene nye 2023 na kwani no kiwe no ingi nyumba nala nye sia mini ombukia sia kuiye ngale lakini sia alikile nyumba na sia ndambia sia kwa kila kindu chonze byo na ndia na mundu kungatia nala na twaye kwani juma saku lakini angi wona lakini angi wande andu asuma juma ndia so manondo maumie na kitie kwa sia male yakwa kwa ukisio kecha Thino ithe tina thina tia mutuma na thabe undu to nyaka musio o makatete gwa nundu kibetikeke kuna ya mwinge muno na wakuya ngombe yacho wethi ngombe ndo kalio sigwa na atu iyeja wethi ano ekwi kwianana na enenthi a maovisa mavolisi menthi tumaitumiwa ni amwe maathui mendeve ni kenda kuna maasya ekali a mathino ni museo ukuwe kona na kendo no mwana ive no ndo mwana ive ndo maisiani iwe museo utendo lakini anda na kimbize anda akuna taito ndingi zebe na no kana mkulia ugola na sia na njoni chao na musiani iwe no mwana la kati na maiveneli simani aideni meli ambia njoni unandeke nwezi diwe no kieno kana njoni aite mawezi kwa kwenye wa ng'ombe oino na mwe ona wale oliya o mwanau ukeza kwa na mundu wekimba na mutabize kiu lazitia na juu na zia na chongo nundu wewe tumea mbeza na tonte na mbeza no wakapa kwa kanai
nundu enda thirikari-ini na thirikari-ini enye nito Peter Mukua kati Peter ni baa thinoka kweva. Kiko cha oyu mituki cha kumacha ni cha Mary Mutindi Muteti ula ni muka wa Muteti Muli. Mwaito uu kwi matuku 12 mwai wa 10 mwaka uyu anakuiwe nyumba ni andu ala maneyita maofisa ma polisi kuma Kathiani mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo. Maofisa a mavolisi otondu maneyita manainangali muthemba wa Probox KCA vala inamba cia wandikithia ya oneka cionthe nundu kunai kithindu. Andu ala manai aume ana ni manamukulilie mwaito uyu niki ukuthinia munene. Nimela mangu iye ba ni mandu aye mpaka masako otuko. Nela mandie masako macho kama mbia mendunga ingi mandu aye Kathiani. Na ela mandongi ingi mambia ngalisu ya iliara yo ingali ndia manane sawisi kwa eko tuku izo ndia manane number plate aye awisi kwa eko tuku awisi nyana alikilwe ngali ni ane wat nasikale nela mandikilwe ngali manda bya neza kana ni matomiwe ni munene mewa moke ungwata nundu nene mubuthetie na nene muma mina leko muzikwitu tsai mondo azaile kwa kiando atatu moka makunanga muonyakwa tayo nyumba tena sister kwa nyakwa yanako after kuja safa makunanga mu mama kulia ebenyani tamwana ukometa meya sister kwa mu amuche nyakwa ni waamugie nokila na makulia kwani kwa bailata mambe amune maafisa kuma Kathiani matuma mezi nyakwa nundu elpena thina nyakwa ni waamukia amukwe ni sister na makule thina ni mo mambe anyine konena maina thina nakwa nisioke mumba nyakwa ibika momoni wene wia polwa we mama bado jaachana na matusi nyakwa thenda kunena na waiwabi tendo kule na yunye nisioke mumba nyakwa baithe na one kwacha natimu atiye Kathiani nikwe mama twa na mate na tivi kala na vyo monga metina na lele maina nyakwa nozio monita neni yambe abaina thena ndigathe abasiwazi ndona nyako no wazo iyo kwatwa no na ai kwatwa ndigathe abasiwazi mundi mafisa kuma Kathiani anenge oni kwacha nontia mwete dio musisa Kathiani na tiwe nozio mwa ndateka mwenze nyenewe ngalo ya pungwa mbuti kumbe ni paunja ngalo na mbuti za bingwa sia bingwa amno mwe kala tangambe wa yali kangale na mumetina ngale na zo number plate no nya yeke si ye ile ngiasho mithena yoka uthela thanthatu muthenya wa umuthi vala kivetikita minye kwindwa chesi wava ni andu ala meyita maofisa ma polisi kuma Kathiani na chatwa wanthini wa kitheka cha Katunga kubikia bubu ni kana pai ofisa ona umwe wa polisi unesobika musi uyu amantheni chaukela chekikie ona etina wa mundu muka uyu kwindwa ayasya kana ni waminie kwindwa athiniwa kithekani chuchuti ila yambe na ti ila yake le utui wa thino kwindwa witetwa ni ubungulu wa mugo vala mende na kuita wito ni kenda serikali ili kile kati itone kumeta na kwa mitoki na mami na kwindwa maumya wito masya kana nimekwindwa mayatiania kubika bubu nikienda maikithie kana utuyu wa thinu ni wendhiwa uitetheka mwaitu uyu endhitwe aithingisania munda wa ngundu na munini wa Kivu uthiumuye wia Nathan Maweu wa Mbua ula ni mutui wake
na nĩ bathuku mundu ju nyendino sarama ombanĩtie ciana ila ciake na cia mũkũwe cia kũwe cionthe kũkũve jumla nĩcio ike ũmbũkita ju nundu mbae matuko 11 Septemba baba na ika omunene muno na nyene uno nyina iko umuzie mayenda wao kiveti na kamwana kamwe keitwa Mwema kambie katuwa kiveti kino itwa kenge kike utuzumbwa ngokuga kiveti mesa kimasumbwa nundu kinakula cia metezi nundu ina una wae tetwa ko nyomba na leo baadhi pingewa ba na ile ngimana na cia twekangu mete yakwa na yuna yake nundu no kamwana kanini lakini tio mwana wakwa kwa kuvinundu ni wa my cousin na tata kwenyi bia muno na mupembeleza maikambo ejo kiveti manai aumeta thandatu ciana ciako na niweze wena utia setike una athi na mukunia simo kanisa nioke aema esio kasa 12 cia weyo na ndandu mucia okira oko ba kwake kume binda yunda ndu mucia twetha tusumbwanite muno na mwethe iziana nicio kutumia nicio kutumia na bayo salama kyo kebinda enge mo kiye mangu ya kyo iwene ba yangudolwa na kumbe ya yangudolwa yona ko ibinda yiwa iba ndia yoko kumoka na mbanga mayoka na siendo nini na tuende no ne threatenete ni asia kuni na weta na rivoti na wetie je kadi tuisho kwa ndini wa kudreteni wekiara bila wamnyo dreteni nina ndiye na ripoti polisi masako nela na ripoti yimambia ninetele ethabe kitendo gikatendeka ne tunga ripoti ya isaona nenge juke kitantende kiticho ne thiyo na harakati cia kwamba ko mama takeketa akandie ila waindia police station after kudreteni we ata exactly mambe yela ko kaumela kendo ne makoni ya ripoti madili na ndomeko na ndoazu keukeyekala keiliu paka thiane pando bako kuna report muvetia dio kuna nundo yo sana sana ko thaithe wanisi endo nyema indo meanga muno akita obingewa ila wathi dio kuna report akita obingewa yes na ise obegwa makoni mainge muno pape wiyo wakwa woki wabegwa ila wabebiwe mwana ke wa mukuwa wita wasila muthena katambanga kila mundu ene muvetie guma baka oko ewiyo yo aje ko wiyo nundu kwa kiangazi take mwaki wake la wabebia penzi yake muvetie zewa kwa atweka no bebizie chao no bebizie ndukana andeke we ko ani yito muno na mubebia wa mwaki atweka ne witness yake ne woni ya ibebia na abebazio muthena kila mundu ene yue kwani ona liwo no munde kotini ne amatuko na indine December ni mwandie police station after kiukuke wiki akonwa malipoti ni mwezi ila wakwatwa akwatwa ndiye dhana bina na bayo ndo no mone nene cha nini nene cha serikali ne dhambe ngetwa na himo kwanza kutwika mubeti wakwa ni jao ni moyi mala no ko bakwani kumuzie no kone yuza hizo na kulutangwa ngetaulutangwa ndiye za une omwana kithito cha kumuthikia munini wa Kivu kinacia matuna itina wa kuthi kwa Nathan mavinda eli na kulea kumwithia vamwe na kumukunia simu na alia kunena na itu liulu wa undu uyu Mary Mutindi nuna kuiwe ni aume asu atwa wakithekani kita wakatunga forest vala unaendeiye na ukulwa niki ukuthinia monene mangendili mana mwitise silingi 15,000 ni kana mamuleche nake na nainasio itina wakwasia ndena mbesa isu mangendili ni manamuiye nimeulatia mwana wake vala ndeleva unaumisia ngali na atia aume angi atatu nawe asioka musi kwa mwaitu uyu o ivinda yuyu
itina mwaitu uyu nunavonokie na asemba vala mnamusembanisye na kumutemanga muto wake ivanga mwonza na kumumisya muno. Usenyo na ikulio jila inene niki maofisa mavolisi kuvikavu mata isa kuvika musini wa mwaitu u kweka ukunekeli. Awezenya na alikulwa ngalini anewa nasikali. Na lama nikilia ngalima manda bya neza kana. Ni matomiwe ni munene mewa moka ungwata. Nondo nene mubuthetie nene muuma. Ende la twandia twasioka inge twapika amazako twasioka inge toka babeta wa forest. Nyono kana umwa ne wai limesioka kuumusi mese kilake mwana chakwa. Yule kaka chakatunga. Akatunga. Mambe ajumesioka kilake mwana chakwa. Moke nacho. Ayuna makuli anacho mwilati ya chake. Mambe ane mabindi siendi kama nenge chao stress. Aweze na umwa ngalini. Nasikali asu. Inandwa asuyu. Mama laya sikali no kula kwepana. Malaya sikali. Na limotonjo wa mauta wendi aitekewe. Lakini kote mangwa iko na kitio temangwa na ipanga. Na nenga ndo asumo kiombetana. Namba cyakwa cya simu. Makoneke mwana cyakwa simu. Makiye kisembe. Dwa ketie osemba we wakiti osemba. Na ketie osemba nwanda mange twake banga nuetembu. Tiwende nyeweze la moni yando masemba. Mandia. Akwa weze na abalokande binambeza kwilita paundi nezelete pinapyo. Wende na male zabeke mwana cyakwa cyalatwa tuke koka kwa wanenacho. Na mimi amake konie simo kezembe. Kimwana cyasemba cyatipyo. Moka ndelepo kezi yake mwana kitekwa. Mwakiba. Ni wokia. Kezi yake mwana cyasemba. Lakini mwetu oju wawa baba nomba. Aketeto obingabo. Aisike mwana ko ni bala. Cyo cyatio nomba kitapingete cyoka chezi amazi. Moka mezi ya chati. Tiwende ewese nyena kuni nata wakaziyane ndekwewa na inatumwane nzwa ndekwebyande ondo ndyaye na binono na inezelile binabyo nondo autemangwa akebanga na inambeto kunwa kimwe ke na wo wai mwingi monopa So pe bana na ukwatenesa ikakala ndasu mauto yiko ya pekini mako yamekwenda wiki. Aje mambeta siambesa silingi ngili 15 nimesi ya nuke imanenge mandeche nanye nami akusema kweli ndina hata silingi one mwanomba mendane manenge silingi ngili 15 mandeche nanye nami ndina hata kendo ila wai kukuja sipa mama kula na mwana askali na makulya aniona mote asikali ngwati chao mambea usitustue stress we mbaya unatukana mkubwa au ni mkubwa na magoli na sasa sita yenu ni nini na amuko huko kwetu amujui vile tunaendelea na ni hawa ni wa Kikuyu maana yekuzo ndo maana anena yake kuzo ndiewa ndeleba yake wambunye akasiaje ambaye kuweka kuya masako ndene pyo ndeleba ale ya imbunya ikwende mana so ane yondo ngaende bakwa akatunga okitekani mauta mangi banga sana banga emonza aje yetu tukoza toko otekani okitheka anondo mazenda atudhima onaima mazieto mathina onaima mazieto mathina Ndio la baba na imbana atemiwe laini na beke waboni we manonki ongwata ende mando ako makambo wa yeko nikimatenda majina
Kone zimetha mathenda tile kuimata neze wo neze wana uni masiane gwe na we azitene titese ayoza taito nditi zaketheka ke chonde na ke na asia ichake yani kiwe huu si mwana ti mweme yego neze me ya wacha ndo mweme wandeza aku eza uyane na yune kila sione ile jona kukuwa kwa ina soeye kila sioto ile nomba ngo tuko konange wa muoma nge wanume ngakuwa ngatwa wakazijana nga ngobwa atwa wo prison ni mwobe malama inge pyo urodo utwaitwe kadhiane malamena mai kadhiane mutwa malama inge na ila watu wape kawara ndio ndao ngatue wo ndo mkwekwa ndo na ino bere kipungo cha mwaka mwima ba sibitali nino biwa mwaka mwima ndiewa nenge no ndo amathina acu newa nikita kwa mwaka mwiva no bo ba mwaka mwima nyena mina kipungo mwaka mwima ni kipungo ni kipungo ni cha musi mwaka wake ni munene nacha muka wake tuinena nacha yumundu la witha thina no mume na nengi kile binda ndaba cio ukambika akanda byo mume undu no wilomba omba lo mungiki akandume asiana igoka ikambuha ibinda inande mange yemeteze obambe na ina ituma cioko ciambua na unwa no atoi thina wina ibinda ya sapio abia ikwani thio kwa 2014 thio 14 ikwani acho tende ndo yuzi la mweyo wa December acho o ikwani yakethe koke ikwani ni oyo twa kwisila kana ndo ana lawyer aje ni dana lawyer nenya ni anda ongetete nthini wa ukunikili witu nitukomanie na umwe wa ula unonie ngali ino na ona ingi mundu muka uyu asembethetwe ni mang'endili a vala eina u wa kuweta nosu na umeta ozini na pick up kathese yuno osako na makutani nethia pick up nethia rombox nde wakwa na kila cia no kite ikaunga malelu kati na no kanga na thenge yondo alafu toka ngana bai batwa bikabai tangi yambathukia ila na bitukie na pick up bika basoko yangite twende na wiambu lana na wiambu ende na ngamya pick up isio kaindi tuko twethe yeke beti chate mangwa chambatelete bakiendete musio we ba kwa mwe ende yu a plombox tuko ende ila yoni etokita ya komo kiende ya sioka lakini nundu dia na shunguli cia ngale no ya ndata mbe wako wethi andi disoma na kini yule kwa mini wene yukibeti twa josie twa kitethesia icha tutabia cha swali no yule ndo aketisia namba ya simu kita na bobwane chatu nenge namba ya mwetu ajo wene yitwa akomie ni yu akona bo ya musi ndi twe ya mwana ene yoke kibeti twa nacho bai ikibeti twa kitethesia twa tabia mzee mzonga twa akona simu polisi akathia niende yoka la yumokie kwa miamwa twakunia mwana yatu yemanziani mokite yo mwana yetu amukolie mebaza ba matu ya mena meto tukani tina balita na la matu ye meto tukani inde polisi yatu yai yatu ya moka mama makiati ye kadhiani kibeti anu ba kiende na ku bia ba kibingie ba mundu muka usuti we wambe kwindi wa aiteto ba nyengi alama teto ba na makoa witawa mutitu wakatunga bandini wa sub county ya Kadhiani mundu muka uyona ninye kwindi wa aitoba na ate mangwa ni andu ala mana shaka namo ni maofisa mavolisi itina wa kwindi wa twabikaba aitwethia ndakame yake walona minye kwindi wa ate mangwa na etanwa ni atui mwandoni wa saa ina shakuti ti ivinda lambe mwaitu ukwiki wa mbini ni maofisa mavolisi kumanwa na ngusanisio cia kitheka na mutui wake ula ni munini wa Kivu uthiumwie wia timu si u uwoka
uvungulu wa muo na usesei thino utwikite wathi wa kwina kila muthenya vala vai matambia mai sakoswa kuumina. Nake mwaitu uyu ungi nuvitilite undu ta uyu. Nyasia muthenya wa umuthi nye ta kwa ndinene kwa niaba ya Ibeti. Ithe Ibeti nitwithitwe twina mathina maingi muno ma kuumiciini. Na muno ithekani twete mathina mbecia bagwitu thino. Nono ndinena mwaka muthelu 2015 matuko 31 nye nina ina kitendo ta kiki na Mary. Nina atemiwe motwa wakwa otondo Mary moteme. Ne kwani yakwa netha nditwa kotini. Na thoka lakini wanthi na askali makathiani. Kwa untu inena ithi na wodo ya askathiani tite kuthokoma. Na gethani batone kandu acio matona kuna transfer tukaite kwa askali yangi. Nondo maende na kuongwa nila maende na kuongwa ithi ni thitu kuumia. Ne thango ko kulwa githeka na mweme wevo na ndekulwa. Ibeti zikulwa itheka kwa cia itheka. Kila kingi eva tukoza wa kuono mana tuithi ko waya wanziani pena jeba na kimako kwa Ibeti ila twowa aci ma Ibeti ciana citu cietiwa na mathina na tuikia thana mugo muthenya nomwe kwa utwe kulia askali azima kuna transfer twete wangi ni kana tuthukumena mo thukumiola wa ilite na twaende undi zika na ithi tuketha twitha ni manenga DC wa Kathiani ithinda ivuthu ose itambia ya mituki undu u utanaendea na kuimba ithi andu mathino twina wo mwingi muno ndo itendo ila ciika kuthino eno ta keke nethiwe bakwa mutui witu John muka ozo ba nomba agwa na ndo mejeta askali athi utemange wana ku forest na kindu twatia twithia no imena cia musi kindu jwe tukilani muno na twira bya DC wa Kathiani Madam Margaret oke thino nondo twe munenga sumwa ile ale akwa kindu ki ni tukwandamana tuandamane tuimbaka ofisini kwake atutabye Ibeti ciuwai wake na Ibeti nicio cielo cimbwa cilindetwe muno na tuyasi askali makathiani meino thukumi wa utosha nondo kuma madamu wazwa forest maiso bika papa makoko manondo wende na nditabia muome wake John ndaketikilo atwaye muka Kathiani une aiye weka askali azumoke bamoke kuandikira statement papa na kila kingi ndikulia achieve mitaponi embai batoneka ambate bake maniki oke amine sinu nguzanula siende musioni uyu na kila kingi ngokubwa serikali etukatia kutwandikia sen chief nondo ona wazi Ibeti na wo nona siya nondo kebetita kiona na nekedho kumyake kitemangetwa muntu twandikwa sen chief twanenga na mukata wasuma ile twandikwa sen chief akava thino nimo mathinitwe muno ni mangendile ala meutumiwa ni amwe maathui kisioni ki cha thino ekali a meacia Katunga Forest nivo waiwe ando aingi inde vayukunikili wa thikamuthia na ala meke wambini maikonaniwa na uwani u mesa koneka oisioni lelo u weva kuvina kitheka kicha Katunga kuyanana na ekali a uiviteka utuku lo niki mauvisa mavolisi makathiani matosete matambia makusesea ekali a madhino ni vatoneka vakendi wa vena adhui meutumia mauvisa mavolisi ni kana kukinia nthi akisia ekali a niki maovisa mavolisi makathiani itina wa ukuni walivoti matosa matambia mamituki itina wa kwenda kumana kana kiko ki cha kutemangwa kwa mwitu u ni cha livoti we kiseseni cha volisi cha Kathiani ula wakilivoti ye na ula tuteweta masito make asia aendie ethia ovisa wa volisi ula waivo emumile wethia maikwatiania ila tuendie police station Kathiani tuendie kuandika statement tuendie twethia muskali umwe mulevi alafu ninye na iwana ndike statement ni wambe nalika wandete wino nina brother wakwa na ithe yakwa ila nalikile kuandika statement ni wae mulevi kethia ndo kwate siendo imwe alafu according to ndo wasiandika Kathiani ndo wasiandika awe utapime wakila ila important akwandikita windino tangu ambandiki yondo na mwela lakini kethia thano na weta u suspect ndo mu include yeah ile tha kwa wandi alika tu amukule kwa ninyo chende athata na mwa akula muskali usunike antinja muno abikindu aneso mina athata
then amwande kwandikia brother wakwa nundu pe mundu la in charge niwe kwisa uko twandikia timwetele oke ithia kwani waendie bala be OCPD ila waendie bala be OCPD na nambo mwelesia niwe la musikali wa in charge wokie oka atuya oka musikali sila wokie twalika nthini atuya ndio kwandikia brother kwa statement moka mbeka investigation na mayai sauka niki IVA makoti nothinwa na mayutethwa thino yesa kwitanwa nu nimetia wito oingi kwa mumbunge wa Robert Mbui alikile kati vamwe na serikali ya Masako andu maike kwawa na muno aka kindu kila kibondo notavia Madam DC Bogwa no usio nundu sublocation ya thino ni kwithende kwena instead mbingi maundu maingi maende na kuhappen kuno usio makozo itambia na cia kilondo wikikana gitumi no usio makozo itambia nikana withie kindu cha muthembo uzu kiyape ni ingi na kirie tungililwa ingi na nikana lone kio kiko kiu o sheria yatiwe undu kwenda kwitha kubya nikana ula uwo undu mutumio na thina mwingi ni wona ciana ciake ayeto na thina no mundu wina yote uyani wia munini na indi ukethia sindu icio ayeyo na ciana ciake oka kuongela maundu awithia aende mundu ucio ndane the mwani uri kana withia no wekalo nesa na no waende ya indi kila kiuma cha ni kwithwa kenda no tono tuma kuyu mundu ni wandu alama no gie wane kuyu na manane na ki kuyu na moka moza mamosu kuno kwithia sindu cia muthembo ucio tinzio na itenzio kisioni tuboye imuno pyo Li ndambuka ya Musomba Masako kilauni kitetei wina kwa Alex Mutua na ni wa Musomba.